Coba Bang tulis di kolom komentar kenapa Bu Hanikam ketujuh makan wadah ini. Rendam cetakan kambang 2 minyak lama, tapi jangan kelawasan lah. Enak Bang, Kak. Jarang kentang, imbah tuh, picik-picik behimat, sekira langit. Nah, ya, kayak itu nah. Sip, mantap. Siapakan 2 buting hintalu. Kocok. Buati uyah. Gula banyak-banyak. Galapung. Wan santan kental. Haruai lagi, sampai beratannya tuh tercampur. Caburakan kentang nang linik tadi, imbah tuh, lanjut maharu. Ambil cetakan kambang, masih kalau, tapi buangin minyaknya. Lalu tuang adonan sampai hibak. Panggang, lalu tunggu aja masak. Utuh ikan jangan manjinit, mun manjinit kepalamu rasa pacul. Lebih baik ikan manukar tukul, kesan mamaku lawang nang pacul.